sikhuleke sithathe izindawo sihlale phansi kodwa sihlalise abadala kuqala abadala kube yibo abahlala kuqala ungaziboni usuhlezi kulo muntu omdala oningi ezinyawo.
Yebo. Siyabonga, siyabonga. Siyabonga. Siyabonga, siyabonga. Lingizwa kuhle ngithi? All right. Mina la ngiyabona ukuthi bakhona abangaziyo. Bathi ungezwa ukuthi gage gigo gu. Ungezwa ukuthi gudala ithe gudle engena inkunzi emnyama, inkunzi umavava inkunzelo limpondoza ngembambo zamanye amadoda. Ujamludo omnyama ngokwebala emhlophe ngenhliziyo. Umfana wahlanhlatha amathatha amnyama edamukela ihlathi lakubo esiyahlala emahlabathini kobulawayo. Ingqwele yaqethula zonke ingqwele yazitshiya ziqethukile eqethwini yasuka yazihambela ingagqize eqhakala. Ingqungqulo emnyama lomlomo obomvu ukutopola indaba ezilayo kungabi indaba zalutho. Umazinankathi unkathe engene ekhakothi mhla engenayo kubola inkaba zabantwana ukhambula umlotsha ugasola ugabadela wagabadela inkudla kobulawayo umpangazithi uzibiza endlela umzila kawulandelwa olandelayo yazibambelela. Bathi likhwane lenyoka ehlazana eyabonakala esizeni emva kwesiphala sikagogo bangayibulali kodwa bayithela ngamabele bethi bakhunga idlozi ikhulile namhlanje siyindlondo imamba yentaba bayibiza ngeginyambila phansi khona legwande emathetsheni la ngibuya khona njengesidwedwe sentombi intombi engaziphethe kahle intombi exegelwa isimilo bayiphika bonke esigabeni emini ligwaza umhlaba kodwa uma litshona ngitsho lo sobhuku uyayinyonyobela kunjalo-ke ngengqitsho semanquleni bayiphika bonke emphakathini kodwa uma sebexakekile bayanyonyoba njengonikodimasi bethi dokotela kasolo xazululiwe sixaka amadoda awusixazululele ngoba sesixakekile. Hayi bengibingelela nje ngithi ngizethule yimlo kunegwandle emathetsheni namhlanje silapha sizojabula sindawonye. Indawo le ngiyayithanda ngoba isikhathi esiningi angithi lanxa ngisemsakazweni abantu abafona kakhulu ngabantu baseKopa ngicela sizishayele izandla. Ngixolise kakhulu ngokuba sesingemva kwesikhathi abaphethe amaprogram babona ukuthi sivele sesisemuva kakhulu. Labantu bayananzelela ukuthi kudala sifikile kodwa kukhona ebekusalungiswa. Ngiyaxolisa kakhulu ngalokho bantu bakithi ngithi ngicela lisixolele. Bese ngicela ke abenkonzo ye-UCCSA bengitshele kwathiwa kulomfundisi uMaphosa uReverend Maphosa kangimboni lapha engabe khona omunye umfundisi. Ngiyaxolisa kangisatshelwa ukuthi umfundisi okhona ngubani. Kuthi ukuthi usezazethula yena. Mina okwami ngizathi ngithathele lithuba nginikeze abafundisi. Ibandla le-UCCSA lispecial kimi. Okokuqala kungoba libandla elakomishinwa inkosi umzilikazi ngokwakhe. Lathi livulwa ngizothiwa indlovukazi uLoziba lo olele laphana nguye wayengu-guest of honor bevula ibandla leli ibandla lakuqala kuleli lizwe. Lami nginje ngakhulela khona e-UCCSA. So ngicela sibashayele izandla abebandla le-UCCSA. Amen. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngithanda ukuzehlisa emulini yakoThebe lakoKhumalo lobukhokheli bonke obukhona lapha lobongekho lakini lonke elikhona lapha abathandekayo. Amen. Kangisoze ngibe mude ngoba ivele isikhathi sesiphelile, isikhathi sesingemva kwesikhathi kakhulu. Sizakhuleka asikhothamise namakhanda sikhuleke. Sisondela kuwe minimanda wonke ngalimini siphakathi kombuthano Nkosi emethandekayo okukhumbula indlovukazi uQueen Thebe uNkulunkulu lamandla wonke uLoziba ngalemini okuyisikhumbula imvelaphi yethu kanti mlimama olothando lakhathesi
siphakathi kwalombuthano siyakunxusa ukuba ube phakathi kwethu lakhathesi ukhulume kithi ukhokhelele umcimbi wonke kuze kuyefika emaphethelweni. Nkulunkulu amandla wonke sigcine sisengaphansi kwesandla sakho Nkosi ethandekayo. Siyabonga isipho sempilo osiphe khona Nkulunkulu othandekayo kanye lokuvunyelwa nguwe ukuba sisondele sithakazelele lolu suku. Haloba wona bungavumanga mina amandla wonke lolu suku belungeke luphutshe. Nkosi ethandekayo lakhathesi siqhubeka sikunxusa ube phakathi kwethu sisize ngakho konke. Siletha konke ngasezinyaweni zakho ngebizo lenkosi yethu Jesu Kristu siyakhuleka. Amen. Sizabala isifundo sethu kuJohane 15 verse 12 kusiya kufika ku17. Lo ngumlayo wami ukuba lithandane njengalokhu ngilithandile mina. Ngakho olothando olukhulu kunalokhu lokuthi umuntu adele ukusila kwakhe ngenxa yabangane bakhe. Lina lingabangane bami uba lisenza lokhu engililaya khona. Kangisalibizi ngokuthi liyizinceku ngoba inceku kayikwazi ukuthi inkosi yayo yenzani, kodwa sengilibiza ngokuthi lingabangane ngoba konke engikuzwileyo kubaba ngilazisile khona. Kalingikhetanga lina kodwa yimi engilikhethileyo ngilimisele ukuba lihambe lithele izithelo lezithelo zenu zihlale njalo uba loba yini eliyicela kubaba ngebizo lami alinike yona. Ngililaya ngalokhu ukuze lithandane. Amen. Sikhothamisa amakhanda njalo sibonge. Siyasondela njalo ninimandla wonke mdali wezinsuku Nkulunkulu olomusa wona osaziyo khathesi sonke. Nkulunkulu lamandla wonke uzaziyo izinhliziyo zethu osufisa ukuzwa sesifisa ukuzwa wena ukhuluma lakhathesi. Nkulunkulu lamandla wonke dala inhliziyo ezibuthakathaka Nkulunkulu eziza kwamukela ilizwi lakho zilibambe ziligcine Nkosi ethandekayo ngoba lapho Jehova unokuthula wena ungekho singehluleka ukulibamba ilizwi lakho. Iba khona lakhathesi ukhulume lathi Nkulunkulu lamandla wonke. Yehlisa ngibulalo kwami ukuzindla Nkosi ethandekayo kube khona wena kube ngokhulumayo ebantwini abangabakho ngayo Jesu Kristu ngiyakhuleka. Amen. Bathandekayo njengalokho bengitshilo ukuthi kangisoze ngibe mude ekukhulumeni. Namhlanje sithakazelela imvelaphi yethu ngoba nxa sihlangene ngomama uLoziba esizwe ukuthi nguye wadabula isizwe sakithi seMandebeleni. Ukuvuma ukuthi leli bandla le-UCCSA libe khona licatshwe kwaba luthando lwabakhona phakathi kwama-missionary kanye lenkosi yethu umzilikazi behlangene lo mama uLoziba lesizwe sonke sakomthwakazi. Amen. Engonanzelelayo ngesintu sakithi kulesaga esosikhona njalo esiphilayo ukuthi isisu somhambi kasinganani singangophanjwana lombuzi. Kuningi esikuchazayo esintwini sakithi wawungeke udlule ungendaweni ekhatshana udlule abantu besidla bakwekela ubulalane lomango bengakwazi lokuthi uyangaphi. Nxa babekubona udlula babekubiza bathi sondela ngapha ngoba ehambayo kayiqedi njani. Kwakuyikukhombisa uthando isizwe sakithi esasilawo ebantwini bonke. Amen. Ngiya ekutheni lapho sibale khona sibale ngothando lukaKristu.
yebo khathesi sekwandi inkulumo ethi amandebele ngopondo kayitshintshwa kodwa kakunjalo ngesintu sakithi. Amen. Mbona bavumelana nami. Leyo nkulumo siyaqeda uthando esintwini sakithi, yakukhulela yakudilisa ubuntu bakithi, kodwa ubuntu bakithi babuluthando engifisa ukuthi sibuyele kibo sibukhumbule siphinde sibuphile njalo. Amen. Lapho simale khona simale ngothando lukaNkulunkulu, ngoba othandayo uphilela yena uNkulunkulu, lo nkulunkulu uhlala kuye. Amen. Uba sibuyele esikweni lakithi elokuthandana ngendlela eqotho eyakunakekelana ngazikhathi zonke, siyabe siyenzile njalo intando kaKristu. Amen. Imvelo yesintwini sakithi umlimi wayidalile wayibusisa, wakwazi ukudala abantu bahlalisane ngokuthula. Yebo singakhangela izimpi ezazisiba khona, kodwa babesithi nxa sebenqotshiwe abanqotshiweyo bahlale esigodlweni babegcina njengabantwana besikhosini. Yebo kwakulomehluko bokuthi laba ngamahole laba ngabenta kuqhathaniswa ngaleyo ndlela, kodwa odlulayo ofikayo wayengeke ehlukanise ukuthi lo lihole. Amen. Ngoba lalukhona uthando esitshumayela ngalo namhlanje, uthando lukaKristu othi uma lingithanda mina lo nkulunkulu uzalipha zonke izinto elizicelayo ngebizo lami. Amen. Ngikhuthaza abathandekayo ukuthandana okuvela kuKristu. Kangitsho ukuthi siliphambanise leli bala, ngibala ukuthandana okuvela kuKristu okunokunakekela, okubekezelelana ezintweni zonke, elokuqolelana lapho abantu bethe bahamba baphambanisana. Amen. Lezo siyabe ziyizithelo zokuthi simamukele uKristu, sesithela izithelo zokuthi sibe zingatsha eziqhume kuKristu, ngoba uKristu eyisihlahla sikababa uNkulunkulu. uNkulunkulu nguye osiphunayo ukuba sithele ngamandla. Amen. Uba uKristu esithandile, kanti kungani thina sisehlule kokuthandana ngokuqotho? Amen. Koselumusa abathandekayo, isisize sinakekelane, siphile ngendlela yobuntu. Ubuntu buyimvelo enhle obumphakamisayo, ngoba ubuntu buthi kangisomuntu uma abanye abantu bengekho. Ngingumuntu ngoba lina likhona. Aluba khathesi bekungela muntu lapha bengingeke ngichumayele ngoba bekungela muntu. Amen. Lo mkhokheli esigabeni kangeke akhokhele kungela muntu. Yebo ubuntu ngikhona ngoba lani likhona. Kanti uthando lukaKristu, uba engiphila uthando uKristu, kungangehlule yini ukwalula uthando lwami komunye umakhelwane? uNkulunkulu ngedala umuntu, uthi asidaleni umuntu ngomfanekiso wethu. Akungangokuthi lakhathesi nxa ukhangela umakhelwane wakho ohlezi laye ubona uNkulunkulu uqobo lakhe. Uma uzonda umuntu eseceleni kwakho uzonda umlimi uqobo lakhe. Amen. Nkosela umusa, nkosela uthando, isiqinise sonke, ikhuselele uthando lwethu komunye ngayo Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sibongeleni. uNkulunkulu nomusa, uNkulunkulu nothando, lakhathesi usokhulumile kithi. uNkulunkulu lamandla wonke, vuselela ubuntu bethu, vuselela uthando lwakho phakathi kwethu ngazikhathi zonke,
Sisaqhubeka sikulolu umcimbi, qhubeka ulathi, qhubeka uphakathi kwethu, qhubeka usigayida, qhubeka usikhuselela. Sengathi ungabusisa wonke umuntu kule ndawo. Kwesami singakhumbuli uQueen Loziba kuphela, kodwa sikukhumbule nawe uqobo, ukuze siphile ngokwentando yakho. Ngegama leNkosi yethu uJesu siyakhuleka. Amen. Ngiyabisela ku-MC. Ngibonga ithuba engiliphiweyo. Amen. Singaqhubeka singahlabela ingoma u-MC esaqhubeka. Yes, siyabonga. Kuthi livele laphuza ukuthi liqala ingoma. Ngithanda ukuthi ngixolise njalo kangisazange ngazisa abantu ngezinye izinto eziqhakathekileyo. Nxa silapha kuceliwe ngomakhelwane abafisa ukuthi bezibhede izindlu ezincane siyangena emzini yona le esiyibonayo. Yikho sikhona izindlu zethu ezincane zokuzisiza. Siyabonga. Ngingamoshi ithuba, ngizathanda ukuthi ngithathe lesi sikhathi ngicele ubaba uHlabangana usobhuka kulindawo ezosamukela. Izikhulumi zonke ezizakhuluma ngithemba ziyazazi, zibe zilunga ubaba uHlabangana esiza. Ngithanda ukubonga ithuba engiliphiwayo. Mina engikhulumayo ibizo lami ngu-Efos Hlabangana. Ngu-chairman ka-Ward 15. Ngingu-chairman wamasobhuku. Abaningi liyangazi. Akulula bakithi ukukhangela abantu ukhuluma lokhu lalokho, kodwa sesikwejayele. Uthiwa ngingathathi amaminithi amangaka okwami ikulemukela ukuthi likhululeke ichelese. Ngingakakhulumi amabili amathathu, ngithanda ukwemukela osobhuku besigaba. Ngiyakwazi ukuthi bakhona abanye osobhuku abavela ngale ngangale, labo siyabemukela. Lonke zakhamizi lila ilezikhundla zenu siyalemukela. Labemzini abasivakatsheleyo asilikhohlwanga, asibeni bantu banye. Bakithi uthe ngilemukele nje kuphela, kodwa engifuna ukuthi ngicine ngakho yikuthi angazi abavula amehlo nxa kusenzakala. Sithe silaphana sivela khona kathesi libonile omnye ujaha, kumbe yintshengu kumbe yimbanje. Wena kusuka kusimangalise nje ngabantwana esibazalayo ukuthi kabahloniphi. Mina ngimbonile nawe umbonile esefuqwa ngabomthetho laphana. Into enjalo kasiyithandi. Abomthetho bakhona, sebenzani bomthetho umsebenzi wenu. Vela abantwana bayasihlupha nsuku zonke, asilali lebusuku. Sebenzani umsebenzi wenu. Ithuba ukuthi ngani babepha bomthetho bivuke ekuseni selibakhulula. Akulibagcine impijana ngalabantwana. Selibathi ikatsi kwavalwa yini ukuthi likatsi abantu. Akulibakatse. Esikolweni ngale amatitshala babanqeba abantwana. Kuyamangalisa ilokho. Sicela nizihloniphe lina elinyathi injengu. Injengu ayisiyongwebu liyana. Injengu ilobela utshwala lokuyana. Angazi ukuthi ngabube kanjani. Bukhona etsolo. Kuyabaqethula abantwana. Qethu ga. Ya. Kodwa uzambona ekuseni evuka uthwele umntwana obenjengu.
udakwe ufika kazazi nebhruge belikopelapho sihlonipheni bantwana ngoba nizaba ku-trouble uthengilemukele bantu bakithi asichele sethu siphatha namathuba kodwa sesilabhile sicela ukuthi-ke sidle phitshana khona siyavukela ingqondo ngiyabonga phathi womsebenzi. Alright, siyabonga ngithathelele ithuba nginikeze abeLoziba Thebe Development Trust ubaba uVuyo Mpofu okanyandeni abayibo abasiqoqela lo msebenzi abayibo abasibambele itrust yeNdlovukazi uLoziba. Cela simshayele izandla ebuya. Sesilambile hayi mina ngikhulumayo uVuyo kaMpofu u-chairperson weLoziba Thebe Development Trust. Ilogo yakhona le uyabona umama bayifakile ilogo yangikhona, so i-trust yakhona isebenza lapha eNyathi. Siqalise ku-ward 8 no-11 kuphela but siza-spreada. So ngiyahlonipha ubukhokheli bonke obukhona lapha, ngihlonipha umfundisi wami nabafundisi bonke bebandla, osobhuku bonke, lemuli ababoKhumalo, lababoThebe, lezakhamuzi zonke labavela koBulawayo. So ngamafitshane nje mfuna ukuthi i-trust le is involved in 4 areas: i-justice, access to justice, i-environmental health, i-basic education, the mental health. So those are the 4 areas esingazo. So nxa ufuna uncedo in those 4 areas, hayi ungabuya uzongibona sibone ukuthi singenzani. Ungathola ama-summons, ama-birth certificate ukuthi enziwa njani. Angizakuthanda ukukhuluma ngama-divorce kodwa into khona so siyancedisana khonapho to give you advice. Hayi mina ngisoze ngibe mude kakhulu, ngiyabonga. So siyabe lokhu sibonana nje khonapha. So umcimbi lo umcimbi wesizwe, so i-trust nje ingena incedisa lapha lalapha. So siyabonga. So sifisa nje ukuthi umcimbi lo ube lokujabula lokugida, singabi lokukhuluma kakhulu ngoba hayi ukukhuluma kakhulu sesizwile bo. So le first umcimbi wethu, so nxa sisiya phambili sifuna ukuthi kube lokujabula, abagidayo, imbongi, amabutho kube kunengi, ukukhuluma kube kufitshane. Yiso isifiso sami lesi. Anti MC, ngiyabonga. Nje sibe sengicela uV Khumalo aze ngapha phambili. Lingabe litshona njani hlabezulu kwaKhumalo? Khathesi sengiyakuzethula ukuthi ngubani, igama lizalwa ngubani, wakobani. Igama lami lokuzalwa uVusumuzi Khumalo, ezalwa nguRobert. uRobert ezalwa nguThekwani, uThekwani ezalwa nguSkhwithi, uSkhwithi ezalwa nguQalingana, uQalingana engokaMzilikazi okaMathokazi. Ngiyabonga zihlobo zami. Angikhuluma kakhulu, ngikhuluma phezu kokubana sisakhuluma okokuqala. Khathesi ngithi kumaKhumalo wonke okhona kulindawo esingazaniyo kodwa siyabe sisazana ngokuzi bethu ukuthi wena uzala kuyiphindu njalo njani ngawe. Ngiyabonga, ngicela azizwe ngimhloniphile kakhulu ngoba thina bakoKhumalo singabantu banye. Ngiyabonga.
ngizakukhuluma udaba kungani kuthiwa sengikhulume enqele kathi kuyilo udaba kumele sihlale phezu kwalo singabantu bomuntu munye. Angikhathalekile ngokuzalwa ukuthi wena uzalwa ngumabani kumbe wena uzalwa ngumabani, kodwa sengikhulumela inkulu eyadawula isizwe sakoKhumalo ukuthi sadadulwa yindoda eyodwa phakathi komphakathi. Yabo yikho kusukela namhlanje kufuze ukuthi likwazi ubona zonke izindlu lapho ngakuthi kuyaxega, sicela ukuthi libuye ngobuningi benu lizoxhasa leyo ndlu ukuze yenelise ukuphakama. Lathi endlini ezindala siyefika kizo ezincane sizixhase ziphakame ukuze isizwe sikababamkhulu sibe lokuziphakama ngentando kaNkulunkulu. Uyazi ngafundisi efaka ilizwi la liphosela ngithinta kabi enhlizweni ukuthi umakhelwana uthande njengoba uzithanda wena, into uqakathekile ukuqala koNkulunkulu. Ngiyabonga. Asithandaneni bantu bakithi, sizazi ukuba ubuntu bethu sibuhambisa njani ukuze inkosi uNkulunkulu asizwele asibusise kulokhu esaphazamisa khona. Ngiyakwazi ukubona silokukhala siya ukuthi khona kungani izulu ilizwe lethu selikhwamile kangaka, ikathi ubabamkhulu uthe khona esabusa izulu belisina igangana lonke, inyamazana zithola ukudla nezifuyo zisanda. Kodwa ngiyamangala khathesi kwakusokwaya ngaphi bazali? Ngiyabonga. Vumelani ngikhululeke bantu benkosi, izihlobo zami lithanda kakhulu. Ngemva kwesikhathi angithi sisalungisa abalandelayo, ngizacela ukuthi sinikeze njalo abantwana iLovendale Primary School angithi. Thayini. Oh, iLovendale. Alright, ulimi luyalugoqeka manje. Ngicela sibashayele izandla besinikeza ukudla kwamehlo lendebe.
Sicela sibashayele izandla. Sibashayele izandla one more time. Siyabonga. Siqhubekela phambili ngohlelo. Ngizacela uNthebe. Okokuqala ngicela ngizehlise unkokheli zomdabu kusukela kusendleleni kuze kufike kosobhuku. Thina-ke abothele hayi sithabe kakhulu ngoba lisiphakamisile. Liyazi ngiyalithanda kakhulu, very fast uthando lwakho. Ngake ngikutshele ukuthi lunganani. Ngithela lonke lijabule nje ngoba liyasichaza ekhaya lapho. Akunamvelo endizayichaza ngoba ngingachathazela imvelo kuyabe kufanele ngiyigazisile ngoba heyi lani liyakwazi ngaba umkhithika phela usihamba ngajozijozela ndini satani. Umkhonto ngokuthiwa ngumajoza. Umajoza akasithi singambamba, umajoza adle bani umsathani. Yiko kuthiwa sibamba amajoza ijozela ndini satani. So angizi ukuzitema hayi ngoba kuthina isikhathi sesikhathi. Into eqakathekile isikhathi. Andikathesi sike sathaba lapha sibona abantwana begiyagiya begida. Yike sikulandilele. Sigideleni thina babothele. Sigideleni sibili lisine ukuzwana. Thina siyabe sithaba khonapho. Ngoba siyasiphakamisa. Njalo abalapha abasithandayo ababuyile siyalibonga kakhulu. Siyabonga njalo lezithekeli ezivele ezindaweni ezitshiyeneyo. Siyakwazi ukuthi abantu abavele eGwanda abavela ngaphenga babuyile bathiya imisebenzi yabo, bathiya kokade bekuplani emizini yabo. Kodwa basihlandile thina lapha ukuthi bazosixhasa sibasiqheze phezulu. Hayi siyalibonga bakithi. Sibonga wonke umuntu lapha. Sibonga konke ukwenza kwenu. Hawu angani Jehova ngaliphathisa. Ngiyalibuyela khona kungabi lengozi, kungabi lani. Ngicela sidlaleni kuhle, sikhangeleni kuhle yonke into eyenzakalayo. Ngiyabonga. Ngiyabonga ugogo Undwandwe lomaphiyeni umgada akhuluma zangikeleni. Uyaphume zakathapha lokhu. Ngiyabonga. Angizimanisobuleni. Ngiyakhonapho. Ungaba mnandi kakhulu ufike kuba mnandi. Phinde kube mnandi. Nakho. Manje ngicela sinikeze usomlando uArnold Mayibongwe Nkala eze ngapha ezosinikeza imbali umlando wendlovukazi. Ngiyangizwa ngithi bengisathi mina umuntu ngumuntu ngabantu angithi akuqondanga ukuthi kuphela inkosikazi uLoziba ikhulunywe ngababothebe ikhulunywe ekhumalo kuphela ngoba lo umuntu waye engasinkosikazi yakothebe kumbe yakokhumalo waye inkosikazi yakomthwakazi. Ingakho lami ke ngiqale ngabapha ke ithuba ukuthi baqale bakhulume lathi manje sengikhuluma ngimele isizwe ngizofakaza ukuthi lo umuntu wayeyinkosikazi. Inkosikazi uLoziba wayezalwa nguPhahlakathebe njoba libone lapha kuthiwa wazalwa ngo1790. Yiwo futhi umnyaka okwazalwa ngawo inkosi uMzilikazi. Ukuthi vele abantu laba vele babe kufanele vele kusukela ekuzaleni kwabo. Engakwazi ke ukuthi bakhula bonke kubhenjani kodwa ngikwazi ukuthi bazalwa isikhathi sinye. Okunye njalo futhi engakusho ngaye ukuthi yebo sithi uyindlovukazi kodwa eqinisweni yena wayeyinkosikazi. Ukubiza ngenkosikazi ayisiko ukuthi siyabehlisa yikumuphakamisa. Indlovukazi ngunina wenkosi angithi angazi ke njoba ke besiqala ke lo umcimbi onyakeni odlule kwiTombstone kwabhala indlovukazi lapha angazi noma kuyalungiseka na kodwa mina ngowami umbono njengomuntu olandela imbali ngibona ngathi kungaba kuhle ukuthi mhlambe kubhale kuhle ukuthi inkosikazi okwenza ukuthi kungalahleki ngoba indlovukazi yesizwe wakuthiwa ngumwaka wakonqobalo okazwide.
inkosikazi uLoziba wakuthiwa nguNakalobithi waye elendodakazi okwakuthiwa nguLobithi yiyo yodwa indodakazi engiyazi esizweni sikaMthwakazi eyalotshelwa ngenkomo eziningi ukudlula wonke umuntu walotshelwa ngenkomo ezilikhulu 100 cows kwakuyindlela yokuthi inkosi ibonise indlela ethanda ngayo uLoziba. So nxa siphuma ngoLoziba ziningi izinto esizibambayo ukuthi hayi nxa sithi thina waye eyintandokazi sikhuluma ngento ekhona kwathiwa futhi uLobithi kumele agade ayekwendela emuntwini wasesikhosini oyinkosana wayakwendela ke enkosaneni okwakuthiwa ngulinganisa owayezalwa ngumehlo makhulu umehlo makhulu ezalwa nguMpangazithe uMpangazithe ezalwa nguBhungane wamakhulukhulu. Kuthe ngemva kwalokho futhi ulinganisa lo waphiwa futhi isikhundla sokuthi kube nguye induna yasemakhandeni emakhandeni besingathina kuyiprovince isifundazwe ubuduna lokho obukalinganisa yibo lobu namhlanje okuthiwa ngoba uSiphoso mina ngathi kuyadinga ukuthi sike sinxuse induna uSiphoso ngoba baphuma kolinganisa lapho obayenzela khona uLobithi umntakaLoziba njengoba ngitsho lapho ukuthi waye eyintandokazi angisiyayazi intandokazi isinto liyasaza ngithi kuthiwa umfazi akalani kuliba ngakuthiwani umfazi akalani kuthiwa akala nkosi umfazi. So nxa sithi thina waye eyintandokazi waye yena inkosi uMzilikazi wayeyinkosi yabantu bonke ngaphandle kukaLoziba. Ngamanye amagama kusho ukuthi ngabakobani akade bebusa kunjalo ngabakoThebe yiba abaThembazi mina ababebusa leli lizwe kodwa bebusa becatshile befana njengemota imota ungayibonihle kanjani kodwa into esebenza emoteni yi-injini futhi angeke uzuyibone. So uLoziba naye wayenjalo asomuntu eliqhawe ihlabana kumbe njani kodwa konke elikwazi ngenkosi uMzilikazi yazini ukuthi konke wayekuthola kunkosikazi uLoziba. So ubuqhawe bonke ubukhulu bonke benkosi uMzilikazi buvela kunkosikazi uLoziba. Indawo le esiyokuthiwa kusemhlangela ngithi angithi indawo le ekuthiwa kusemhlangela ngithi kwaba isigodlo senkosi lapha sengikhuluma nje ukuthi labantu labazi njengoba benza i-heritage studies ukuthi lapha kwaba isigodlo senkosi uMzilikazi kodwa ayisiso isigodlo sakuqala esakuqala lapho befika kuleli lizwe bekuseNtabazinduna basuka eNtabazinduna bahlala lapho okuthiwa kuseGlobe bekuthiwa kusemahlokohlokweni angithi lapho okwakuthi la khona uLobhengula uthe buthwa uLobhengula behlala emahlokohlokweni le nkosikazi uLoziba bathe besuka ngale eGlobe yikho ukuza kwabo lapha. Indawo le inotheka kakhulu ngembali ngaphambi kokuthi inkosi okwaba ngethi inkosi ize lapha liya wathi kwini indawo le kahle vele wena yayi inyamakhosi ungakafiki inkosi uMzilikazi uMambo vele wayehlala khona lapho entabeni zikaMambo lapho inkosi eyaqala khona umuzi wayo lo wasemhlangeni kuthiwa kusemhlangeni lapha kwaba umuzi wakoBhebhe uTumbane ukuthi Tumbane lokusho ukuthi indunankulu hayi Tumbane kunjalo uTumbane angithi hayi Tumbane asayithi Tumbane uTumbane angithi so umuzi lo kathi ongakobhebhe ngabantu kade bengabe isikhosini inkosi yakonta lami mfufa njengabakobhebhe angithi phela bapho labakobhebhe lapha lisekhaya la inkosi yalithanda yalazi yiko kuthiwa umazwe enkosi abayebengaziwa so indawo le inothe kakhulu ngembali inkosikazi ke uLoziba ikhothelwe ngo1862
yabekwa esibayeni njengoba lizwe laphiyana. Leyo-ke angeke ngisayichaza ngoba ube seyichazile ngalo uGasolo. Kodwa engifuna ukwazi njengoba silabantwana ukuthi kudala iliba lo bakithi mina idlinza. Umuntu wayethi ma ebekwa bantwana ngithi wayengabekwa njengakathesi ukuthi wayelaliswa ngithi ukuthi akhaye phezulu. Wayegoqa wayebekwa ehlale angithi angizwa engathi usesizwe sizabantwana yiko kuthiwa kugoqanya nxa ungafa kumbe nxa umuntu etshonile kuthiwa uye ngaphi so lako kwaba njalo lapha leyo esibayeni angeke ngisayikhuluma ngoba beseyikhulumile ke uGasolo kodwa ke kwabangela ukuthi inkosi yabona ukuthi lo umuntu loba waye engumuntu wesifazane kodwa waye eyindoda wayeyindoda mfazi ingakho ke engazange abekwe la lezalukazi ngale eziphaleni wabekwa la amadoda kwakuyindlela nje yokuthi inkosi ibonise ukuthi yazi ilahlekelwe yi-engine yayo ukuthi inkosi yazama ukuziqinisa ngemva kokukhothama kwenkosikazi uLoziba kodwa kuthiwa wehlula inkosi yakhathazeka ngoba angithi esibayeni kule nkomo ngithi manje inkosi ingasazi ukubuka kahle inkomo zayo ngoba sonke isikhathi nxa isiya esibayeni yayifika ibone idliza likabani le nkosikazi uLoziba ngithi yasibona angeke ikwazi ukuphila kanje yikho ke ukusuka kwayo inkosi lapha yahamba yangaphi komhlahlandlela lapho ongazange uphile khona uLoziba ukuthi iqale kutsha singathina ngesikhiwa kwakuyi rehabilitation yindlela ebonisayo ukuthi wayedlala indima engakanani enkosini ngoba inkosi ayizange ikwazi ukuphila ngemva kwalokho futhi inkosi ayizange iphile isikhathi eside uLoziba ngithe mina utshule ngo1862 inkosi uGasolo ngathi uthe inkosi yakhe umuzwa ukuhlela ngo1862 kodwa ngokwembali yakhe umuzi lo wakho futhi ngo1863 yalinda ukuthi lapha kube lani lo mbuyiswa ngithi phela kuthe nje kuphela umbuyiswa wathi umuzi lo awuthungele wonke abafundisi bahamba ngase bebona inkosi isikhamba kodwa ke hayi inkosi yathi hayi mina sengihamba bangane bami lezasala nalabo abasalayo inkosi futhi ayihlanga isikhathi eside khona ngale komhlahlandlela yaphila kuphela iminyaka esingathi thina yayi isithupha 6 years kuphela ngenxa yokuthi yayi isingaselayo usomoya wayo lapha futhi lapha emhlangeni lapha bekuhlezi izakhamizi futhi kodwa zona ke azange zahamba zona ke bezibizwa kuthiwa yinyathi ngenxa yokuthi kade kulani kade kule kutho okuthiwa yinyathi yingakho indawo lekuthiwa kungaphi enyathi namhlanje abantu laba baseBuhera inyathi yasuswa lapha ngamakhiwa yayiswa esigodini basuswa futhi bayiswa eBuhera ngiyafisa ukuthi ngabe kuthiwa futhi bayabizwa ngoba balendulo yabo ngale okuthiwa nguFishibwebo nguye owayephethe lapha enyathi ekhangele isigodlo sidlule phambili indawo leke izothethelise selichithekile yaba ngaphansi kweplaza lenyathi inyathi mission nje ingapha ngithi I think yi1 km nje kuphela yibo ke futhi abancedisayo ukuthi balondoloze isibale siyala ledliza ukuthi kungalahleki bona ngathi badlala indima enkulu kakhulu yingakho namhlanje sisazi ukuthi idliza le kankosikazi lelapha isibale sasilapha okunye futhi nje okugcina engingakusho yikuthi inyathi mission kuthiwa is a national monument siyazwana kuthiwa i-national monument kodwa ke okumangalisayo yikuthi le indawo kankosikazi uLoziba ayikho ngaphansi kwe-national monument mbona ngathi kuyamele ukuthi kwenziwe akazisingi ngenzani ukuthi layo le indawo ngoba iyingxenye yenyathi laphiyana layo ibe ngaphansi kwe-national monument ngale indlela kuzaba lula ukuthi sithole izimali ukuthi indawo le ithuthukiswe ibe i-tourist attraction ngiyabonga siyabonga sibonge usomlando uNkala okwamanje ngicela ukuthi lingivumele ngibize uGagisa inkwande yamadoda omphanazi ngikhumbula kudala ngibona kwenye indawo
ubaba uMkhwananzi wathi abantu bathanda ukuthi yena ulekhanda elikhulu kodwa kalakhanda elikhulu lesizema-zema. Ngicela simtshayele izandla ubaba uMkhwananzi ugadisa. Umzilikazi kaMathobela kwaMangetho kaNgululu wathi esuka kwaZulu wemukelwa yinkosi uMambo. OMambo laba abakumoyo okumele bakuthile ukuthi ngaba kuvuma balanda kuthiwa ngaba kuvuma kulandwa abantu balomoya omuhle othi nxa ubalanda endaweni yabo bakwemukela. Ngani ngoba ilozi leli uMambo yilo lemukela umzilikazi kaMathobela kwaMangetho kaNgululu. I-unit yokuqala kuleli lizwe ngekaMambo lomzilikazi. Baba uMgabe lo baba uNkomo yes2. Okokuqala mina engikhulumayo uNkosi Lamandla okazimelo kwabakuthi okanyembezo kaMpondo. Umkhwanazi umbande amadoda umkwali yenkosi nomafu ubhwadwa wakho uxa uzohlaza usikhuba kuthetha kathi. Izalwa intombi yakokhumali uzonde ebuhlungu ugebheli kwamatshitshi intombi zamkhonto umthetho etasale intamba kangabezini usiphatha sezinto. Umama izalwa intombi yakoThebo ubhokusa amanzi. Lozazala uzayithola ikoliji zelakho umsathakile. Izaba lesiquba ngifakile isikhathi esihambile. Engaqala ngakho nawo. Ngicela phambi kwabadala, phambi kwezinduna, phambi kwabobaba osobhuku. Ngicela ukukhuzeni into la. Engazange ibe khona kumzilikazi. Umzilikazi wa-unite 34 tribes. Kumbuso kaMzilikazi kaMathobela kwaMangetho kaNgululu akuzange kube khona ukuthi badlale lokho kwenyanyekayo kuthiwa lihole. Ungeza umuntu esithi kulamaholo uyagula. Isefuna amadoda lana wengutshena kuthiwa ngama-psychiatrist abakhala ingqondo zabantu. Ababethunje kumzilikazi kwakuthiwa ngabesihlangu abahlangula inkosi abapheka ngaphakathi. Babengaphela inkosi bangasibobani. Okunye badlana lokho kwenyanyekayo lokho uthuthe ngo-1896 uNkosi Lobheka ulesenyamalele amajaha amhlophe sekusala. Bahlala phansi bakhangela amajaha amhlophe babona indongo lezi esizehlule kodwa zibambene asoze zicontroleke. Base-devise i-method yenkethabetshana ye-tribalism. Base-select izibongo zolezo okhumalo omkhwanazi zolezo ohlabangani omasuku ondiweni odlodlo njenge-special tribes and other tribes. There is nothing like that. Thiyeni idodi leyo. Amakhiwa nxa sisile eAfrika bayahleka. But let the baboons kill themselves. Bona bakhangele ama-resources ethu la enhlabathini. Alright bakithi. Ngizakuthi fahla kancane ngizaba lesiqubu MC. Ngizakhuluma ngomzilikazi kaMathobela ephuma kwaZulu. Bexabana lo Chako kasenza ngakhona uGumede uMhlubi. Bebanga inkomo umzilikazi wayengu-army general kaChaka. Ethuye uChaka ukuthi ayezidla inkomo kuNkosi waNani. Wahamba wazidla. Wabuya nazo. Uthe buyela wazazisarenda kumzilikazi. Wahlala nazo. Waze wabuza uChaka ukuthi kade uMathobela ngamthuma ukuthi ayezidla kade zingaphi. Kwathi kunye kuyisipololi kwabe kuthengisa. Kwathi kade akuyise lenyanga abuya. UChaka wathuma isigijimo ukuthi ake lembuzo kwaMathobela ukuthi inkomo zingaphi. Umzilikazi wafika wathi hambane ntshethi njani samnikiti. UChaka wabhubhudla amagwembe okasenza ngakhona uGumede uMhlubi. Wathi kuyelani lezwisisa umzilikazi wathi kade kangizwa ngathi ngithe ngithe samniki. Kwathi okwesithathu wazihambela kwaMathobela. Wathatha umnako kwakuthiwa nguBhethe Khumalo. Wathatha inyanga enkulu kaChaka esihlamukela uChaka. Isiseceleni kaMzilikazi. UGwabalanda uMatha uNhlangandlovu. Njalo umzilikazi esabela ukuthi wayesezele amajaha kamane. Amabizo kuyila. uLupila, loKalingana, loThukisa, loMangwana. Wotani yebo mpande amadoda. Adibana amabutho ayesedakwane ephakathi. Akathakathayo. UChaka wadinga i-reinforcement wamthamtha amathobane. Ukufohla kwaMzilikazi konongoma isiza kuleli. Umzilikazi uthe sechapha uDrakensberg ukhahlamba.
kulapho ahlangana khona noRobert Moffat umthethe uRobert Moffat esevela lapha eNyakeni ngo-1859 wadala ubunini obukhulu uRobert Moffat noMzilikazi nguye walayela uMzilikazi indlela yakuzengena lapha wakhanya ukuthi uMzilikazi izisinde zikaThaka wayezizwa wasedivise imethod ukuthi ube namagroup amabili enye igroup yakuya le Ndlovukazi straight ehamba nxa ngikhuluma lapha abantu bazakuthi umntwana ngisekhuluma ihlamba ehamba londiweni uGundwane umdladla umkhesi uClassmate uNkulunkulu umale womfulo wasabiqonga ngingaqeda lapho imbuzi ukuthi ngakisa lokho ngani kuyihlamba kuTony Cousins wabuya lamabutho amabili zikhonyandwa umqabelo kaMzilikazi umkhithika uThembu ubhokusa amanzi uNhlunu kayipheli kophela amazi wendoda lozazanza ingwazi endala wasala kuli igroup yeNdlovukazi iNdlovukazi ihamba esengathi ngamabhataliyoni modern world amabili elokuqala kwakuthiwa ngamnyama ekhonanda uNdunankulu uMajiji Lugwebo eyesibili kwakuthiwa ngamakhanda ekhonanda uNdludluluzi uZikhali kanti ukaMathobana wahambe phansi kwelikaMangwate eBotswana wayengalahleka ngumzilikazi wayekhangela ukuthi ilizwe likhulu okunganani wahamba namabutho amabili awukuqala kwakuthiwa ngamhlophe ekhonanda uNdunankulu uMathi uGwabalanda uMhlangandlovu esibili ligabha likhonza umaqhekeni usithole sonkomosi umgabha osigabha abantu laba bahamba iminyaka kwathi le team yabuya yaze yazafika lapha eGibigxebu labalelwa khona uRobert Moffat umthethe basebezinza basebesithi bona yiyo kanye indawo esayilayilwayo kodwa ngesintu singaza ke seqa umnyaka kungavulanga inqwala kwakutshiwo lokho bantu bakithi kwakusiba le dile elikhulu elivulwa inkosi nobody else yiyo evula lelo dile kwakhanya ukuthi inkosi ayikabonakali inkosi icelela abantu bayo uNkulunkulu lemadlozini kungena eminyakeni omutsha wayekhanya ukuthi inkosi leke bengakeke singakahlangani these two groups kwase futhi ezizinduna zathi hayi Ndunankulu akuhluphi lo nathi itholela kuNkulumane kaGeorge umfana lo ivula inqwala kwathi umkhithiko kaThebe ingwazi endala yala yathi nikana amabutho ngekudinga inkosi wangena amagusu amnyama wahlangana noMzilikazi ewanke kumanambili uthwatha wakho umntaka amathobana kwenzizo zakhe semdingi kanti laba ngapha bazasale bemgcoba uNkulumane yavula inqwala wayivula uNkulumane uthe sebuyile uMzilikazi wafika waphumula laphana esiphongweni lehlahla esikhulu somkhaya sokuthinywa abantu sigijima ukuthi zekhuluma eGibigxebu ukuthi inkosi sifikile wangena emzini wakhe uManquma wafica usukonakele owakhulumayo ngumkhithika owathi lalibona ngaphila ngephumelelo kaThola amagama kaMkhithika lothe uMzilikazi wambiza umntana kuNkulumane lahlala la phansi wathi uNkulumane usuwonile mntana mkwenzeleni lokho kwase kuthiwa kabisele kwabomkhulu eSwatini kwakuthi uNdunankulu wabayi lezi izinduna ukuthi zimkhapha angazi ukuthi kwenzakani kona le ndleleni lami ngawela inkani right zabizi izinduna ngoba lokho babekwenzile ngesikhiwa kuthiwa i-high treason ikhu zabizi izinduna zagwetshwa zahamba kwagoqenyama uMzilikazi umntwana zange ambulale munye nguGundwane uMalimane uGundwane wamqalela uMzilikazi wathi angazi mntana entombi bengithi ngiyazama ukuba ngumbuso wakho kungasenanje sengizabona enza kwenza uGundwane waphasuka wathatha umkhonto ocidileyo kakhulu babelezibindi abadala ba wawubophela esihlahleni wamesha isifuba sakhe so wathedela emuva njengenqama wabuya ngesiqubu wawutshaya lapha ungena kwaphuma uMzilikazi wabulala waze wabulala iNdlovukazi uManqumane wabulala uManqumane uthi ngiyambulala uManqumane ngoba nxa wona umntana kuNkulumane lo ningawonile uthi zinyembezi zami phosi inkosikazi iNdlovukazi engaphonga ungcwathi ichiwe sesilinde isidumbu zakhe sizivunde selindwa amadoda amabili kwakuthiwa kuveleleni lo hlongwane utshani kude kukansela usango elibanzi yiba belindi ithunele iNdlovukazi wakhanya ukuthi umkhonto yakhala lapha eGibigxebu umbutho omkhulu kuthiwa umbutho wempangela wawugada iNdlovukazi wethuke ebusuku bebona iNdlovukazi sibuyile bakubaleka babuyele eMdukazi
ngiyovelele lahlongwane bachithi nalela babale bazabona lekuseni ukuthi hayi umuntu wempangeni usuhambile wakhutshwa omunye umuntu kwathiwa kawuphuma emzileni bawufica usuchaphile uvula ukudela ngiyabona kwakulamali babonana ngamehlo labana bathi lina naye silificele besizakilunga nalabana bathi chaphani hayi yalalinjalo bantu babili babuya bazaripota ukuthi hayi suhambile umuntu wempangeni yikusuka kwamntaka amachobana entaba zenduna esesecabumuzi wakhe wesibili elandela abangane bakhe abafundisi bhadi uRobert Moffat wayesesukile wawusongorisi abafundisi wabuya wazahlala la inyathi yaliqhibe elikhulu elaliphethwe induna enkulu okuthiwa nguNtabeni uGwebo kathi mandulo ike yaphatha ixheba leli induna enkulu umncumbatha ngoba leso sikhathi umzikazi wasefaka nama-structures all over the country esesuke endaweni le lapho kule university leyana endaweni zesolusi exhibeni elikhulu okuthiwa kusemambanjeni uthe suka khona ngale lasala liphethe ixheba lelana umbambo umdolomba uzwane owathi tshona wathiyela umntanakhe uJoza wahlala lapha enyathi mantaka amajoba wakhanti isinde zikachaka sazizizwe wasecabanga ukucabuzwa kokukhosi wawuphikizwa wathi kusemhlahlandlela esithi kusemhlahlandlela ngoba wahlanje indlela esuka kolongoma ezengena la hamba wahlala emhlahlandlela ekuwatsho lapha uwembala wakhala ukuthi isikhathi sesihambile waya ubhena ehlobeni lakhe elikhulu encane ematopo okuthiwa kusentumbane leli bizo lentumbane lapho esuka khona laliphethwe induna enkulu uManxiweni uNdiwele wakhala ukuthi insuku sezihambile wayethi nxa egulele lethaleni lakhe wayebiza abantu bakhe wayelabantwana abalikhulu abizele induna zonke ezinkulu athi nxa engadla umgani wakhe wesitshwala atshiyele lobhemu athatha lapho namfanele phakathi kwabantu abakhe bonke wayebhema igwayiyo ngibona ngelamakhala athi ngcoba la wayesenzelayo bokumzilikazi wayetshengisa izinduna ezikutila ngale katshona hayi imnandi isikhathi esihambile yikho ngathi mina ebantwini kakutshiyi ukuthi ikhanda lami likhulu kuthiwa esizemazema sekhaya hayi kungasenani bakithi kodwa aloba bekulesikhathi liyazi imbali because nxa ungazi history ungazi ube ne-PhD ekufundeni you are useless ufana nomuntu ongelangani hayi MC bakhe ngime lapha nami sengivele ngathola i-mic stand la mhlawumbe nami sengingakhula ngazi i-history bekumele ukuthi ngasiba lamakhosi ngicela ukuthi sibe ndawonye bekumele ukuthi ngasiba lamakhosi phakathi kwethu kodwa kwehlule ukuthi bebe khona lapha kule nduna uDakamela owase Nkaye ebabambeni uthumele ngicela beze ngapha intombi zenduna yesizwe uDakamela lize kumanje la libonakale ngicela siyibambe khonapho sizathi sihlabela mbayimbayi khathesi ngifuna libonakale nje kuphela bese ngivala imeseji evela kuChief Dakamela sikhuluma kanje use-UK e-UK balomunye umkhosi ofana naloyo besilawo last week okuthiwa i-King Mzilikazi Day so yikho lapha ekhona kodwa wasethumela imeseji uthi sithanda ukubingelela Mahlabezulu sibingelela ubukhokheli kanye lemuli yakoKhumalo leyakoThebe oBhoqo sibonga futhi izakhamizi zonke ezisigcinele le ndawo konke lezakhamizi ezize ukuzobungaza lathi indlovukazi sibonge ibutho lezintombi ezize lapha awekho amaningi ke amagama kodwa ukukhuthaza nje kuphela ukuthi lokhu osokuqalile kuyasibutha isizwe futhi kuyasikhumbuza ukuthi sivela ngaphi lezo izinto zombili ziyinsika yoluntu lwethu
Kungakho-ke ngisithi Mahlabezulu, asiwubambeni umsebenzi siye phambili ngoba yiyo indima okufanele siyidlale ukuze isizwe sethu siphakame, sihlonipheke, sibe yimbumba. Ngixolise-ke okungabi khona lapho sikhona ngenhliziyo langomoya bakithi. Amathonga akithi lomdali balikhokhelele umsebenzi ube yimpumela. Siyabonga imessage evela kuChief laba bantwana elibabona lapha ngabathunywe nguye uChief Dakamela ukuthi nxa yena engasaphumelelanga kodwa bona bebekhona besukele eNkayi. Sike sabona le mota yakhe ke yasincedisa yathwala ezinye izitulo yagijima yenza lokhu lalokhuyana. Siyabonga. Okwakhathesi ngicela ukuthi siphakamise umhlonitshwa wethu ubaba uMabhena. Ubaba uMabhena yena engusihlalo wenhlanganiso okuthiwa imvuselelo yolimi lamasiko. Okuyinhlanganiso ebambe umsebenzi omkhulu kakhulu esizweni ukuthi ivuselele amasiko, ibuye njalo ivuselele ulimi lwethu. Ubaba uMabhena lapha akhuluma khona, ngithanda ukuthi abantu bonke abangobaba bephathe ama-notebook, bephathe amapheni, bebhale okuzakhulunywa ngubaba uMabhena. Ngicela simamukele uMtungwa esiza phambili. Bakithi mthwalo omuhle, ngiyabonga ukuthi nginxusiwe ukuzakhuluma kanti soze ngibe mude. Ngithanda ukuthi ngibonge ikakhulu lina lonke elizimanzise umsebenzi lo elize lapha. Ngibonge osobhuku, ngibonge lezi nduna zethu ezithe zenelisa noma zithumele abanye ezinye zithumele amazwi. Ukukhuluma ngemva kukaGadisa angiboni ukuthi ngingaba ngiphethe okunengi. Gadisa, ngizacela ukuthi nxa ngisuka lapha ngithole ukuthi senze kwesinye isikhathi uzosirekodela konke obokukhuluma ikakhulu ngembali yamaNdebele. Okwami engizakhuluma ngakho njobana ijahelelana likhulumile latsho lathi ngimele inhlanganiso ebizwa kuthiwa imvuselelo yolimi lamasiko esiNdebele. Imvuselelo yolimi lamasiko esiNdebele yinhlanganiso esileminyaka ethize ikhona. Inhlanganiso le imele ikakhulu abantwana laba abasakhulayo. Abantwana abasakhulayo. Amasiko ethu ayafa, ulimi luyafa. Amasiko afa kakhulu encediswa yithi ukuthi siwabulale. Kodwa ukuthi silonde amasiko ethu kumele siqalise kuntanga le encinyane, abantwana abasaya ezikolweni. Abantwana abasaya ezikolweni siyabona ukuthi lapha khathesi nxa kusiba lemgido akubi lemgido yesintu, kuba lemgido yezinye izizwe. Ayisikho ukuthi abantu besiNdebeleni
umthwakazi omuhle kalayo imigido eqondene laye. Ikhona imigido eqondene laye kule ngquzu kulesithikitsha, kodwa konke lokho akusagidwa ezikolweni. Akusagidwa ukuthi kugidwe ezikolweni. Inhlanganiso le engiyimeleyo yiyo ekhangelene lokuthi ikwenze khonokho. Silesivumelwano the Ministry of Education ukuthi siyangena ezikolweni sifundisa ngamasiko ethu. Kulamasiko amanye athize asekhona esehluleka ukuthi siwayeke. Ngizaqamba amabili amathathu enzakala ikakhulu phakathi kwabantu bakaMthwakazi. Siyakubona ukuthi uma sisezimfeni silakho ukuthi nxa sihlangana, uGagisa ngizwile uyasikhuluma isiNdebele, uma sihlangana sihlanganisa amehlo. Kayisikho yini Mpande yamadoda usehambile? Kodwa esesikubona khathesi sibona ukuthi kulokuqhawulana. Ukuqhawulana asikho siko lethu, kakusisiko lethu. Ake sibuyeleni emasikweni ethu. Maningi amasiko njengoba thina sithena simele ukuthi sivuselele amasiko. Siqalisa kuntanga le encinyane ngoba thina abadala siyakubona abadala abanengi amasiko sebawakhohlwa. Kodwa kumele sifundise intanga encane ngamasiko ethu. Kukhona okunye abantwana nxa bekhuluma lathi lokhuyana sasikufunda emakhaya lapho esikhuliswa khona ngabazali ngomama labo baba. Abantwana khathesi nxa bekhuluma lomuntu omdala abasakwazi ukuthi bakhulume lomuntu omdala, bakhuluma lomuntu omdala bemile. Abantwana balakho ukuthi nxa ukhuluma labo umuntu omdala bakuphendule, kanti ngesiko lethu abantwana babelalela bengaphenduli. Yiwo amasiko ethu lawo. Maningi amasiko esawaqoqayo esidinga ukuthi sifundise isizwe sikaMzilikazi. Maningi kakhulu. Okunye esingani siyakukhohlwa siyisizwe sikaMzilikazi yikuthi thina abantu abakhuluma isiNdebele, isiNdebele sethu yithi esisibulalayo. IsiNdebele kasibulawa ngezinye izizwe. IsiNdebele sethu sibulawa yithi. Siyezwa abantu sebekhuluma ukuthi kufuze, kumele, hatshi kufuze. Siyezwa bekhuluma amabala maningi. Ngaqamba amabala asengasiwo amabala esiNdebele. Ngitsho lama-teacher abo abafundisayo abafundisa amabala angayisiwo. Bese kusithi ingwalo zesiNdebele abazifunda esikolweni, ingwalo eziningi ezilothwe ngesiNdebele zitshekile. Kodwa uhlupho esilalo, bazali kalisukumi liye ezikolweni lifike libonane labaphathi besikolo litshengisele ukuthi ugwalo lolu lutsheke lapha nalapha. Imvuselelo ikuthethe okunengi yaqonda kubona labo abayibo abalobi bengwalo. Izama ukuthi iqondise isigwegwe ezonakalayo. Bakithi ngithe angizikuba mude, ngiyabona ukuthi abanengi lapha indlala isiliphethe. Bekumele ukuthi abana siqale ngokudla bese sikhuluma. Ngiyabonga. Umthwakazi omuhle.
Ya siyabonga kulenye into bengithi nzezuba kumabhele kuma angasekhulumanga lapha khuluma khona uhlale ekhuthaza ukuthi ayithi liyabona ukuthi sibalutshwana njani lapha bangako baba abalesithembu bangako baba abathethe isithembu ngabakho yikho ukulahleka kwamasiko ungavuka ngumabhena lokho isicela ukuthi next year xa sibuya emkhosini lo next year ngicela ukubona bonke ubaba ngegedini lapha ubaba kumele engene embonise amakhosikazi akhe amabili kusiya phezulu yikho ukuzundlele nxa uloyedaba ungene siyabonga abasilungisela ukudla laphana bathi sokulungile ngizacela ubaba uhlabangane sondele ngapha ngicela usondele ngapha ngicela lilalele Mthwazi omhle nxa ngilabani nawami emphakathini ingazi lababiza lithi Hlabangana yimi bazalwa yimi lapha ngiyalifela sibili ukuthi lehlukanise kuhle khangelani khathesi sengisiya xhumukela entweni engasiyo yami kuthiwa la Hlabangana
sana yange letaki Wenyama sasi yozinge Wenyama yange letaki Wenyama sasi yozinge Wenyama sana yange letaki Wenyama sasi yozinge Wenyama yange letaki Wenyama sasi yozinge Wenyama sana yange letaki Wenyama sasi yozinge Wenyama yange letaki Wenyama sasi yozinge Wenyama yange letaki Wenyama Wenyama yange letaki Wenyama
Vamos,
Siyabonga. Thanda ukwethula inhlonipho yami kubaphathi besigaba nobukhokheli bonke obukhona. Ngitho nje ngamafitshane ngithi all protocols observed. Ngiyazi bantu bakithi ukuphiwa umsebenzi wokubonga yinto enzima kakhulu. Kodwa lami ngothini ngithi fahla lo babinginyana. Mina ngegama ngingumana Nelisithebe. Ozalwa ngubabi. Ubabi ezalwa nguMasimini, yime khonapho ngingayikhathana kakhulu. Ngithanda ukwehlisa ukubonga kwami kuZulu wonke jikelele olapha bantu bakithi. Ngokuze sikhasa emsebenzini wethu lo mkhulu, ayisimsebenzi waboThebe nababoKhumalo. Umsebenzi wesizwe sonke samaNdebele njengoba likuzwile sithone behaya besipha ulwazi ngemvelaphi yethu sonke. Ngithanda ukulibonga lonke bantu bakithi. Ngehlise isibongo kumnini indawo lapho esimi khona, lapho engimi khona. Senze okokucela isitanda somuntu. Sithanda ukumbonga umuntu kaNkulunkulu ngomusa lothando, lokwazi ukuthi lokho akwenzileyo akakwenzelanga labo bantu kuphela, wenzele isizwe sonke samaNdebele. Ngithanda ukulibonga abantu bakithi. Ngisithi ukhokhokazi wethu ugogo lo esingaye namhlanje liqhawe, lizivele liqhawe. Akula muntu owesifazana ngembali yamaNdebele loba eyamaNguni owabekwa esibayeni. Loba ngingamthanda kanganani uMamoyo, ngiyembeke esibayeni mina kathesi, akula sizathu. Loba ngingaze ngimthande kanganani uMamoyo, ngiyembeke esibayeni senkomo, akula sizathu. Ngiyezwa khathesi sokuthiwa kule gender balance yayivele ikhona. Lingatshelwa amanga, yayivele ikhona igender. Ngobuncinyane bayo khathesi ungezwe seyigqugquzele sithi gender balance, yayivele ibhalansisiwe kudala. Lo uNkulunkulu umdali wezulu wakubhalansisa. So kuyikuhlakanipha ukuthi ngifuna ukubhalansisani wena. Ngento yomuntu wazenzela yona uNkulunkulu uthi wena uyabhalansisa, wabhalansisa yena kudala, usungafoyila wena. Ngithanda ukulibonga abantu bakithi ngalawo amafitshane la ngomnyaka ozayo, lanini sihlale sikhumbula ngoba yiyo imvelaphi yethu leyi. Ngaphandle kokwenzenje isizwe esingazi amasiko aso eBhayibhelini bathi silothile ukufa kungcono ngoba uLazaro wavuka ekufeni. Silothile ukuthi singumlotha asikho. Asibambeni khonapho bantu bakithi. Ngalawo ngithanda ukulibonga ngithi kwabasuka ngezindlela zabo ndlela nhle sicele umnini wezulu nomhlaba asikhokhelele. Sibuye sihlangane njalo singabaphilileyo unyaka ozayo. Ngiyalibonga abantu bakithi.